Manipur Chaukalhange Hairabadi Mahimasing Amadi Haksel Gilamda Sel Henathada Bachangi Haina Lok Sabha MP Dr. Bimol Akoijamna Fongdokre Wafamasi Manipur International University na Sinduna Lamda Masida Mamangaida Chatnaramba Utongari Nambagi Kanglon Sing Amuk Hanna Hingal Hannabagi Pandamda Relief Camp Sing da Chathakiba Workshop Sing da Sarukyakiba Trainee Sing da Saktak Je Kusinabagi Tauramda Fongdokibane Reviving Traditional Utongari Production and Pearl Culture Haiba Hiramda Langol the Labor Imatonga Klaimbigi Masaigolda Pangtokiba Tauramaduda MP Bimolna Mahima Singamadi Haksel Gilamda Maning Haliba Makai Senmitlon Chaukat Pangam Loitabana Hiramasi Chaukal Hanabagi Damak Ahenba Mitiang Tamba Matautai Malem the Chaukat Lehaiba Labak Kudingmak Mahima Singamadi Haksel Gilamda Kamteng na Chaukat Palabak Ngakta Oigani Loina Hiram Sing Asidapun na Chatminagani Haike Kunayam Chaukat na Bahotnabada University System Ge Achauba Thodang Lay Kanglon Asil Layrakta Bakunai Ado Awat Apakayana Tangani Lamda Masida Higher Education Amade Technology ga Mari Lainaba Lois Ankaya Thoglak Liba Asimak Mapung Fare Haiba Yadre Masidi Haurakpa Kakni Haiba Wafam MP Asina Thamladuna Kunayama Hinghange Hairabade University System Asi Achumba Liklamda Chalhanba Mathautai Quality Control Taudana Degree Ka Hen Pisin Bakaya Yaurakpa Asina Tungda Mangja Bakaya Lakani Haina Fongdoke Aina Kangjaba Education Aina Appeal Kitang Togzaning Babu Quality Control Kar Tobiu Degree the Ka Hen Pangpi Pisan Ba Kwachan Ba Madu Hayang Adum Crack Down Togane Private University Am Tingjana Bohona Rika da Katu Karan Magi Equipment Lay later Bakang Research Pangpi the PB PhD in a Y Chirak Pimum Torkoda Aduga Quality Control Tobiu Genuine Wina Aduga Manipur Gida MU the Natana Topa Indira Gandhi Tribal University Infal Campus Lake Mayam Sina Sumade Tautorga Research Project Lokta Viraga Genuine and a Tabak Tovirakanda Afava University Private Ama Akogi complementing existing university like Mayam the complement of Wadumba Institute Rama Oibo Oisenu Madu Oinabon of the Tamoisin Kitang Quality Control to Winabadi Honaview